MC wa Buthuguchi Central Douglas Mutea ni akenerete wira nebwa DP Kindiki ati agategera mantu jegie Speaker Ayubundi kwewa giti kia PS kiri thirikari ya Ruto akiuga giki kethirwa kiri gitio gikinene kiri akaribaimenti ya gatigati nkuruki. Mutea norite rutere ruregani kwa thirikari kanya kuritira Kenya ngugi akigwiririrwa wira nebwa Kindiki ati agatigira mirandi yonthe iria ethiritwe irigiri kuthithwa ni gukinyanirwa kagitene okau. Nawe mubunge wa South Imenti Shadrack Mwete augite bakagwata mbaru munini wa Rais Professor Kithure Kindiki mwanka batigire agukarira giti kia urais. Ndagitari Mwete augite we ageta nambere kwigika thirikari ya Rais Ruto ni untunio akenjira ya kuonera gicigo kiawe witi nambere. Mutugikare na ripoti iji. Nyuma ya igoro DP Kithure Kindiki kere diunga ya Wajamero ntereche mikumbune South Imenti kugagatigira na gushugulikira Speaker wa mbunge ya Meru Ayubundi one giti gia PS kere interview igitare kaire kurukite agukiona na akiuga kethira kimubanga. Mimi ndio mwenye hiyo kazi na nitaimalizia. Give me time ama namna gani? So Ajubu wewe kaa parking kidogo nitakupanga. Na ndimigambo eje nejukiritwe na nkatho ni MC wa Buthuguchi Central Douglas Mutea akiuga Speaker Bundi akeja kuona kanya kau gishigo mbunge kia Central Imenti gikagunika nene ni untu ni bamuthimite na bonari na katharigo kubia mirandi ya witi na mbere na nkuruki akiuga rikithariri itare mbere buruge shigo mbunge kuona giti kiu. Soon and very soon tukomba gwethirwa tukiona gitikiria oni ambuge mwiri bwega mono nontu bakwethirwa ethuganairia antu betu ba Central Imenti nontu imbije kuma kagita gitiki gutro twakinya tukionete batwi ndene Central Imenti na ambuge etiro bie to advantage kiri antu betu nontu itwije na mother lobbying capacity ya Speaker wetu Ayubundi that level tukomba gwethwa tu benefit mono sana. Kuruki MC Mutea ugite DP Kindiki na rabairwira ni ati akathingathiria mirandi wengwa ire kugite untuku kuona ni gukinyanira na nkuruki akiromba atongeria barabara ikirute ruregani na thirikari kubakanya kwithira bakirita ngugi ni untu kuri na mianka iria kurita ngugi mbere ya kithwano kinene kia mwaka jwa 2020 na mugwanja. Ibwega nontu bwa assurance ira atwere ya mirandi yetu ire kwamba kwithirwa ikiendelea na atwashuo wa kwamba kwithirwa aki-inspect personally wengwa na murombe kinya akija kaire ndene Central Imenti na agitire kinya university yetu ya Mariene one at least achione wengwa mirandi ira yomba kwithirwa ikiendelea nikende nyomba utetheria nne betu gikurobe na iguru tutigere miaka iri egwita ngugi ineria yongwa mukali akomba gwithwa akimakanio anko baromba iba thirikari kanya twe ni mweshimiwa Kindiki kanya nontu nora wigitene thaici tuone imbio yongwa gatuthithiria muthie MC Mutea ruga ringikura bagata ngugira baritete mbere ya bona kethira bakabaringira kura kairite nebiu kirikithwano twitete MBJ akaribeto bakaringa kura kuringana na fulfillment ya promises ira tukethwa twikite kethira gwichongethwa mbujulite ndene ya Buthuguchi Central Ward MBJ nama antu akariba Buthuguchi bakethwa bagi tuthura kaire nikenda tumba kwithwa tukiendelea aswa the same thing will play to the national government. Kungina kumubunge wa South Imenti Daktari Shadrack Mwete na ugite wege shigo mbunge kiawe na wewe ngware thirikari na Rais William Ruto na DP wawe Kithure Kindiki na baka mugwata mbaru wakagita gaka monka mwankene jwa 2020 ndiria DP Kindiki aka Rais kinyawe na ageshitia bobate takirute ruegani na thirikari. We are supporting the government of Excellency the President William Samoei Ruto and his Deputy Professor William Kindiki. This is the government of the day. Otunange tugeta tuona maendeleo. Baba kutika kuwa ngwe angabete na utukaja kuthithia baba reji utukareta skuru mbazi ichi noji utukoma kuleta na stima batwe tureke thirikari ya William Ruto na oni ni particular
ntongeretie South Imenti ndathurirwe ni South Imenti ndikara thirikari-ini na 2027 ngautindika ukia president aria uria tukaibangiro tuweja deputy president aria gakwa president kana kakaigetu atugagakaria keripotera tetoshe weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare.